onye boni se onipa nkasa waye boni o nemom de mepesa mekachire honorable Muntaka bepo asempa ade ba kwa me ne wonya adwene ne se oche China fo na amomuko omukrum Nhyira FM jai honestly jai and the memfoaso so far also by over 109 Chinese now machi omudi omuko omukrum eno de memfoaso memfoasa de no so eno de memmo abaso wo ho enya de a mani betimi age ho se wo che China ni aso onko ni krum me be ka asa asem but me say team so because I want ya obey sa na kwete so wo che China ni bia mani onko ni krum. I disagree with you honorable e po asem ba we de memfoaso China for no ase ye nsu no a ono de excavator be wo che na wo so onko ni krum ko ye dey and two parties say China for no echi Ghana for omo de umebe omukrum sanity what commit crime with China ye be say we Ghana ni ntino ye nya ohwe ti Ghana for mum ko China no mutimi ko ye de omupe enti say wuchi China ni a pe prison bi mane nam wa ha enya agro ni edi enyoma ni bi wo ho aya na ha adwen oh abai wo ya de but eba Galamsey ho nyoma na mani nse da nye kwan a wo fa so solve problems ni sa ana Muntaka wo de omu ko sa akwaye de China ni na wase wunsu no wachi no wo so wonko China enko pedien chinetum pe prison wa ha na onam because waba Ghana ha and all ye illegal things into the laws of Ghana must work. In China, there's no way a okoye bibia. Ye beka say we Ghana ni and now ye hwan nti ko ukrum. Oko China no akọ wiade na uko ukrum. Oko China no akọ say nyoma yesi ko ukrum. I honestly think it doesn't make sense. Honorable Muntaka, you are one of the finest ministers. What did you ma boa Ghana? As an MP, what bon homode? But that kind of law, stop it. Mfaso bi ani so. Which China ni achino ahaya maninam wa ha. Ma China president who say sankrofo we eno maba beso because there's a law in China. Ye bekin kan. There's a law in China. Ah wuntimi nni nsem hunu. But as a musheni din sa, muheni din sa. Ni achi China ni yes one sanko China. Nhyira FM China foi so almost say. China foi almost say. Into obekwa aba say ye hu kwantwu a obeba no na ye friend Jack Chan. Enti ebe na no hu because so manim say. Enti uka say wo de China ni ekọ. Emere bi musimuse mo de Ashawan ko. Ashawan ko ya no Ashawan asaba. Ese China foi ebe ne na obetimi ehu o manim say we na mama na ko na we the omutimi si so mu din bia with the help of some of the immigration officers. With the help of some of the immigration officers which you are aware. Immigration officers emire bi Kumasi China for bi na immigration officers wo bra China for ni wo prison no na ometimi anya nkrata immigration Kumasi ya court and release here in Kumasi immigration officers and a boama China for omushe prison no ometimi anya nkrata Nhyira FM court na eme hu ye de na esi wo krom ha enti wenya China ni a pe prison bi ma China ni nam enya agro ni edio China ni nya obe mafia nti adenti na wose wo ye wadwen sa se ye de hu esa ye muyen enti na brofo de bi omumuyen no hwede Donald Trump ye onfo bia ho oye de oye osematum opa akọ opa menko Donald Trump omu obia oye de obeye because also will protect the crow Canada fonse say Donald Trump ya menso mekika me ho abom meye de wose mitimi ye adenti na Ghana nko ade ye abroni be din semhunu wa ha ye che na yesi wonko sa nsemhunu na senior minister osafoma for ye no
Ashawan ya chino ni ebusa ni sa Ashawan na ade nti na amoma ne koya so ene de hu hia ye ne China for ye wo business bi ye nti se ana senior minister Safomafo ekeka nyoma ne bo ma ene na ma Dr. Solomon Owusu enya problem with the MPP no all because okobusa say ade nti na Ashawan ye jama ne koye wo bra wa ba be say ye nyoma asay environment ni ama ne ko Honorable Muntaka, this is not right. Don't be happy so be catch Ghana for say China for no over bear 109 one moment nyina ko mu krom and no the corruption ne ba no and no the corruption ne ba no what is it why are you afraid of China e di enti na usro China na China ni no oni eso mfo so nko beba ha enye mu na makwaje bosia sika fia obetie se de China ka 1 billion 2 billion dollars san sika no mu nya no wa ha de bia. Is it not true? Say Ghana, the largest producer of gold in Africa. Is it not true? Na Ghana for a bag gold. Ye see a dika wa Africa. Uko wiase so tosunsia. Is it not true? Enti adentina ye produce ewa ha. Na ye ntimi nya so mfaso. Na China ni no boa ye. Ene Ghana for kabo mu say ade no. Waja no se China ni nko ni krom. Womun so mo hanu so ye hu de uchi omo excavators no wana eto adenti na bepem ne police for ni eyi yentimi eno na meka energy ye kan say lands and natural resources minister abom adenti na bepem ne yentimi nche panyi bi a oye Galamsey no oye bi adenti na bepem ne Honorable Muntaka only minister for lands and natural resources adenti na bepem ne because oma ye chi omu ni na ye oma sabi omu ni sika ye de to Galamsey ye kan say Galamsey equipment empanyifo no adenti na yanchi wo mu adenti na mutimi che nkwada no ba mutimi che empanyifo no 15 billion excavator how many of them are muchi omu and o metimi ato say excavator no mamu me ye na adan ye ho te say de mu ye bibi Nhyira FM mamu me ye na adan ye ho